Mambe Afuka Walimanonga, Jamana Nimo Tola, General d'Armée, Asmi Kuta. Pakambe Kenemunka, Uladana, Rama Herekene. Herekenado, Iredon Kenado. Ambe Kenemunka, Miri Afuna Kenedo. Parce que un boraka tesire keyan. Ibim Traoré Reketoga Torofo, Manon, et Togo Toro. Et que Ambe Tatro, Richamambe. Toko dalme mo nama ere ninga mo mundu be o joro kramwe mali re histoire kona la ma ta soro funa toko chamambe toko bora dunya clé okuma donc richement kun toko dalme ulela nanga jamana nyamo gore ka milina malikura joli konna la milina mu re bora assise nationale de la refondation je crois que malien famba a jatemne kafo anga sigan re nango kanga sigane manga kangere beba konna la c'est que joro chamamba la ninindo dimna deonfe e kan bora rom angana nyino ko la da bola mais ni nyona chama fana bola mais anga sira chamambe parce que a togoda bola ube ka togoda événement ala barkala jamna deon rebu wuro sonomuna mais bena temene ko je crois que ibn Traoré bora ka dikra mun kala e bara damne do maka kamunu to dalanga siblage ka nyeshu bema bara mun do albi bara be bara bina continuer nyala sona mali kro ko nala nyatna ke mo shiko ma mo e la ka jo mali histoire ko nala munu chesri ma puka kan se kan resto vraiment ka mata siblage ka nyeshu ma je crois que bara famba ere moye salbi c'est vrai que bitamambe atoko dara mola munu e malien mais encore un ingal qu'est-ce que malien do don est-ce qu'un boudon c'est que na jatemina donc va ira ka falbi baratobe un communicateur traditionnel à Boulou mais bara famba be anga école karamo fana donc quand vraiment programme scolaire qu'on a là bi ka continuer ka fo quand deun ni andoni mu université la ka fo to dans les mêmes ko ba munna mo munno c'est vrai que mo chama bala est-ce que be donner pas que vraiment ingal be oro là mais la fois qu'on a bara damne do ko te ka ko bara be ba ambe kene mu kan ni kene kun to dans les be sedia wala donc to fallait na bi ka ke kada la place de l'AES na ka kan vraiment nga midina jikike moy anga jamana nyimo te saba mun ya inscrit